Swastiastu. Titiang Diputu Ayu Srilandari. Titiang perwalian saking kelas dasa di Pakali. Jaga pacang ngaturan satu. Sadurung titiang masangga, titiang mataken dumun sareng pamiarsa sinamian. Napike naonin mirengan satu. Napike senang. Aing geh yen senang. Titiang jaga pacang ngaturan satu sanema muda ibelok bebek puyung. Ada ketuturan satu ibelok bebek puyung. Ibelok anak muani tuah belok besar. Bes keliwat belok ni ento makrana ada nina ibelok. Sedap ibelok dunen kepekan teken memen. Memene ibelok ngomong kene teken ibelok. Kue belok kepekan jep nah beliang meme bebek dadwo. Ingetan milihan meme bebek ane bat-bat dor ane mokoh-mokoh. Lantas mesaut ibelok. Nah me yang lakar kepekan jani. Lantas pien ngomong memene ibelok. Nepes nana tekean ngabo. Ingetan nyen pilihan meme bebek ane bat-bat dor ane mokoh-mokoh. Lantas pien mesaut ibelok. Nah me yang lakar kepekan jani meli bebek. Gelesan satu engal ibelok suba nekat dipekan tongos ia lakar meli bebek. Lantas ibelok ngojok ke dagang bebek ke ento. Dekat di dagang bebek, ibelok ngomong kene teken dagang bebek ke ento. Jero, tiang lumbas bebek kalih ke, ijenin tiang bebek ane bat-bat, tur ane mokoh-mokoh. Lantas mesaut dagang bebek ke ento. Nggih Gus, tiang lakar milihan Gus bebek ane bat-bat, tur ane mokoh-mokoh. Itu lantas dagang bebek itu milihan ibelok bebek ane bat-bat, tur ane mokoh-mokoh. Lantas langsung celepana bebek ne muka dadwo ke gulungan. Itu lantas anjuhanna bebek muada gulungan ke ibelok. Itu belok metakon ajin bebek itu. Jero, kuda niki bebek ke kalih. Mesaut lantas dagang bebek itu. Kutus tali kalih nge Gus. Ditu lantas ibelok bubayahan. Kacritayang suba mulih uleng pekan, ibelok ngelintangin tukat lingah. Sawireh nepukit iye, ngerubut bebek di muka dadwo di guungani. Lantas, bebek di muka dadwo ulung kutu kadento. Ibelok terkejut, nepukin bebek ni muka dadwo kambang di tu kadento. Ibelok bengong ningalin bebek ni muka dadwo kambang sambil laneng rekengin. Bebek puyung raga bang ajak dagangin tu busan subon nage bebek ane bat-bat tur mokoh-mokoh tak nanging bebek puyung raga bang uluk raga ajak dagang bebek itu busan bes keliwat kedeg me ibelok kalahin bebek ni muka dadwo ditukadi itu kalahin mulih tekan cuma bahagia memene ningalin ibelok sampun mulih tur nyam daging nanging lacur ibelok tu sing ngabo bebek mulih ne memene ibelok ngomong sambil nyengking
Weh belum? Adi cai matalang boleh? Cian bebek ke? Mesaut lantas i belum. Ampura me tiang sampun meli bebek. Nanging bebek puyung tiang bang ngajak dagang bebek keme tingelintangin tukat. Ulung bebek muka dadwo ketukat di ento me kedadwo ne kambang. Keto pesaut na ibelok nyajang memeni nyengking. Sajan cai buka dan cai ne ibelok nak bebek depan dia. Supaya pasti bisa ngelangi yang cai ulung ketukat di ento. Pasti bangkai ban cai ne mualeh lipetan bebek muka dadwo yang cai mulih sengabo bebek. Kepas yang meme cai lakar makento. Sajan cai anak amah tamah, anak belok. Tuseng nawang kangin kau, numites jadi jelema, pantas ni cai jadi beburon nawang. Keto munyin meme ni belok sambilan pedih. Kacil tayang ngeleng ibelok sengu-sengu, ningahan munyin meme ni sani sepet ternyayat hati. Itu lantas ibelok melipetan ngalih bebek ni muka dadwo ketukade ane busan. Keto saja numites dari anak belok tusing enyak melajah. Sawireh pangsing keto mai ajak mekejang metaki-taki jematan melajah jematan mas menguruk. Saluir geginan sani patut pelajahin apang dadi anak dua. Molehan aji kaweruhan terkawal gedan anggo bekal risak-sak senjata sajeroning ngelanturan itu. Ainggeh sekadi asa punika satwa ibelok bebek puyung aturan tijang menawi kirang langkung tijang nunas geng rena sinampura puputan tijang antuk para mesanti. Om Santi.